Coucou mbola tsara, bonsoir, Corialo zay Majenga. Bienvenue nareo ato amin'ny direct tampotampoka ty. Tsy nasina titre, tsy nasina resaka mihitsy izy ty fa nitampotampoko be fa niaingam-panahy kely za androany. Tsy janona ela sady tsy tazona nareo ela za fa andeha hiteny aminareo anareo eto a Majenga, amitsika eto Majenga. Efa eto lay za efa eto zao. Efa eto za araka ny teneniko iny. Aminay manjary soato za mitondra raha vaovao amitsika foana hitanareo voloko io. Voloko ty hitanareo izy iny jereo hatsarany volo iny, nahazo aina volo iny. Ina nampahazo aina ny volo iny? Le crème coiffante ny teneniko anareo hatrizay iny. Zany nampahazo aina anazy ty, hitanareo io? Nahazo aina volo ty ato lasa tsara. De izy io crème coiffante a Corialo antsika jiaby. Zany. De atoroko anareo eto amizay koa iza le olona manao an'le crème coiffante iny. Tsy zaho aho manao anazy iny fa belle sœur ako vadiny zandriko. Za io moko a Majenga araka ny teneniko anareo. De izy ny teneniko zany. Iny mamalaya. Mamalaya ana io. Anareo jiaby miteny laya ana zafiko sa zanako. Zanaka an'ity madama ty laya. Laya zanaka nadako. Laya ana zanaka ny zandriko. Io mamany. Anadako ndreo vadiny, izy ndraiky mitovy aminaka. Olo jiaby miteny mitovy. Izy mitovy aminaka. Ty le crème aizanga le raiky karité. Misy karazany roa, ty izy lany, tsisy tsony, tsisy réserve anao. Ty le raiky izy reto samy tsara jiaby. Tena samy tsara. Ty koa zao nandramako koa ty nataoko raha manao curly zany de ty tena tsara. Fa raha manao brochine zany de le raiky karité iny tena tsara. Manao bonjour manko andretsy manao bonjour. Iny mamalaya, iny layana ozy izy teneniko aminareo iny. Le olona miteny hoe aiza Milena. Za moko mahita lavitra fa tsy mahita kay. Milena amin'ny tranony any Milena tsy aty. Zay io Majenga sambako tamity taona ty manao vakansy aty a Majenga aminay aty. Tsisy an'ny papako. De mizatra fotsiny hoe manamboatra saina. De io mamalaya ana io izy manao an'le crème coiffante le teneniko anareo hoe mampaniry volo. Jereo anareo voloko na lasa mahazo aina, lasa curly tsara mihitsiny. De izy io ato fa izy zany mbola tsy nabokany fa efa bientôt disponible koa. Misy shampoing, misy après shampoing, de misy masque koa naman'izy reto. Zany hoe misy crème coiffante, shampoing, après shampoing, masque, aveo sérum. De zay tianao raha sérum na crème coiffante ampiarahana amle gamme. Fa mbola tsy disponible fa bientôt disponible. De io voloko lasa curly. Tanareo voloko lokona iny tamin'iza namokany iny izy tsy de ny curly be ohatran'io fa grâce an'ity crème coiffante ny mamalaya ana ty. De izy mamalaya ana. Layana tsy zafiko fa zanako. Mbola matoa mbola zanaka zandriko. De dikan'izany azoko tenenina zanako. Eo za zany tantinina ny laya. Tantinina ny layana za. Neny malala kokoa sany. Bonjour lay tiako maillot-nao io. Merci lay tsara mihitsy izy ty. De pose koa ty nampiarako amin'ny jupe jean kely a Majenga mafana ty. Afaka mipôzipôzy tsara. Izy ty afaka ataonao amin'ny short, afaka ataonao amin'ny panty na cyclo fohy. Fa ninaka zany nataoko karahan'izao. De io maro raha tsara, mahay raha mamalaya io.
mbola misy raha mampahia koa fa alefa tsikelikely tsy mampabe dodosy ndraiky nenay dodosy maventy loatra koa de anasorana de misy raha mampienkena koa fa mbola tsy disponible fa bientôt fa ny tena ho disponible tsy ho ela de zany hoe shampoing masque de après shampoing de ity zany crème coiffante le teneniko anareo fa avy nipublieko teto izy ty crème coiffante ty zany mampa-curly tsara ty raha olona manao curly ty tena tsara fa raha olona manao brochine olona tia manao brochine de le raiky au beurre de karité iny fa ty le à base ny coco ty zany coco pressé froid ty zany tena tsara ho an'olona manao curly satria mandimandina tsara sady mitana an'le fixateur ny boucle izy ty de sady mahazo aina hitanareo voloko lasa misy repousse hitanareo 18 ans izy lasa dimpody liana tam'izany zany zala pody le liananay zanareo anaka iny zany teneniko anareo olo me matoy za ndraiky zala fiera fa za tsy hoe tsy atoy olombelo ma tsy atoy fa za mba mitazotazona tsy malaky mirodana grâce amilay masque savon crème kely fadadany ary zaho amy sorotambavy za zao aty io azony miraha brochette isaka teteky sakay gold blanche na fa hainareo kam vakansy andro za mila menaka mampaniry volo tadosola reny za ndraiky lay izy ty nampatevina voloko lay la rien tena jerevina voloko lasa matevina tsara mihitsy boko voloko lasa mandimandina fa tsy makina be par rapport le hoe za nandoko volo tena tsara izy io ao misy shampoing misy masque misy après shampoing fa bientôt izy disponible en ligne de publieko eto foana izy io c'est les cheveux de moi ozy anareo zay ino so de misy teny ndray hoe tafitrano ito fa c'est les cheveux de moi lay io hitanareo reposiko io bebière anaka mandadindady tsara mahazo aina tsara za ndraiky edy tsy olo malama za olo ngita volo mamalay ndraiky malama volo za ngita volo ito izy ito ka de raha ohatra ka intéressé nareo midire un pain en rupture aloha le karité amizao fa coco le ho an'olo tia curly atsika mipetraka amy tany mafana de efa disponible mbola misy disponible le à base ny coco pressé à froid de shampoing sy masque de après shampoing disponible bientôt miaraka sérum les cheveux de moi crème qui va avec merci Lelari de mampatsara tarianaka tsy mampirodana anaka lalandava ty de le savony masque crème kely fadada savony fotsy savony mavo nampadio an'ty le tavapiso sy le sora de moi misy miantsy allo salamo aiza io azafady mba lefaso message lay neny azafady manao direct zaho any eka le commandinao lefaso amy message de toerana tsy de aveo valiko tovy SMS foana de efa mety amy numéro antsonao ty merci da zay io za io ato aty amy tany antrano be anaka amy quartier na be anaka manjary soa zay mazenga tona ty za vao sambako manao vakansy za tsy maintsy mandeha aminay ty satona za tsy maintsy mandeha aminay ty satona mamangy amy papako mamangy ray aman-dreniko mamangy zanako teneninareo zafiko iny izy iny zanako na tsy nateraka ny kiboko fa zanaka nadako de zanako za mbola tsisy zafy angatako amy Zagnahary za mba isoma zafy maro manko olo miteny aminaka za raha mbola miteraka mbola tsy ménopause coucou Zouk bienvenue chez nous tsy hitako le mi commentaire ny Yanka teo bienvenue chez nous kia mety volo tsara zany le crème io tsara crème ty tsara ty tena tsara ty io voloko lasa curly tsara io mihitsiny
mandimandina tsisy hoe menaka amin'ny fitetatetaka zany amin'ny tananao amintsika mafana ty tsisy hoe amintsika mafana ty lay anao koa manao menaka amin'ny voloka menaka amin'ny fitetaka mitsonika amin'ny sora jiaby tsisy menaka amin'ny filetafiletaka mihitsy amin'ny sora tsisy oui tampotampoka asina partage crédit crédit tampotampoka asina partage crédit ony tampotampoka zandriko ty ny teneny raha ty ambon'le tampo partage crédit farany misy zandriko raika zay koa ato avia manko misy zandriko retrouvaille en famille de manio ata tsisy filtre anganao ratsy iny zandriko iny iny koa zandriko raiky iny fa raiky teo iny tsy zandriko fa belle-sœurko fa mamalaya iny mamalayana kokoa lay ankatify zandriko hoe ahoana lay nao amayoty any zandriko mila manafatra aminay boka ty anao clientenao jiaby amayoty reo koa mpanandramiko crème coiffante-ny belle-sœur atsika ty fa tsara mbola misy shampoing mbola misy masque izy ty mbola misy après shampoing mbola misy sérum izy ty ao fa mbola bientôt disponible fa za tsainky nanaovany testa fa crème coiffante efa disponible de misy karazany roa raiky au beurre de karité raiky base coco pressé à froid tsy madity tsy membo tena contraire tsara fofona be azonareo de asina fizarana crédit tampotampoka imprévu tongava maromaro partageo ela zany madame bonjour pelasoa bonjour zen ça va ohatriny ma menaka volo iny 15 000 ariary izy zao mbola prix de lancement foana mbola tsina normalement izy ito tokony 20 000 ariary fa izy mitena janony 15 foana belle sa ozy de ajanonako 15 foana aloha fa normalement izy ty tokony 20 000 ariary iny c'est les cheveux de moi so de misy miteny manko hoe mbola tafitrano voloko hitanareo io raha lokony nataoko taminazy ty raha tsy nisy an'ity crème coiffante ty de tokony mitsonika be mihitsiny za mahita lavitra coucou saya coucou tout le monde zara crédit tampotampoka raha maromaro fa ohatrany vitsy kely de aloha tsy toujours pelasoa zao ato za mahita tsara toujours pelasoa zao jeune anao ty bonsoir liana bonsoir voangy ny rinarylala bon ho anareo mazenga za fa eto lay fa eto zany tondra produit ho anareo zay intéressé amin'ny produit amin'ny tare raha ohatra anareo za mandalo fotsiny mazenga manao vacances amintsika eto ao nenaka io zany tsy hoe mila olo mianatra foana vao atodoa fa nenaka io atodoa nampiasaiko de izy nasitrana anaka io andana mody fa ohatrany tsy zarako tamiko fa ohatrany vitsy kely sy neleko anao rehefa izara za aza mikatramo olona karaha zany rehefa mia de de zany de crème kely fadadany promotion crème kely fadadany 25 000 ariary baovina anjaranay tamatavy aty amin'ny menaka ina te davindry crème coiffante sa crème amin'ny zany manko za matetika mandeha tamatavy satroka ty somary sikipetsika tsena kely amin'ny lay ohatra tiako lay arriva karakoa nareo sa tsy miady amin'ny poziko ndraiky izy de arriva zona vacances karaha danse chagliste tsara lay izy ty tsara satroka ty fa tsy atao karaha ty fanaovana satroka karaha ty fa atao karaha zao ato viavy manao anazy arriva avec les chapeaux arony izy tazomiko tsofina rano lay izy ty andeha zany tianaka crème coiffante lay crème coiffante 15 000 ariary prix lancement prix de lancement izy 15 000 ariary fa izy io bientôt 20 000 ariary
zany mbara mody famojana zay eo za boka miantso raha sendrany chéri malalako iny de mba resaka aminazy dommage zaho tsy hisy temps anenty jusqu'à farany fa un plaisir li mais tu anao joyeuse lalandava matanora lalandava ne le joyeuse kineny sinon merci ki mba nanaraka na de kely fotsiny zen merci za io ato karazany maison familiale sa ina fitenenana anazy tiako be le pozinao merci aloha itsanganakely enlève za azafady mampifanao raha ty le voajerevana vilatra zao poziko ato zao za tsy tiako atsotsona whatsapp sa ma-permission karahan'io le mandreraka anakah mihitsy io tsara volo be raha bofy ato zegny merci ty crème coiffante ty oa izy io de misy shampoing de après shampoing de misy masque de misy sérum de misy crème coiffante de anjaranareo zany misafidy zay mety aminareo rehefa aveo fa bientôt izy io disponible le crème coiffante foana zao efa disponible fa le ina manarany iny le shampoing de le masque sy le après shampoing bientôt disponible fa sérum efa disponible de araka ny teneniko iny ho anareo zay misy olana amin'ny tare ampodiko eto isan'andro am'izao fotoana atsika promotion crème kely fa dadany 25 000 ariary akory za lay tsara be lay akory zao zany izy io promotion zany crème kely fa dadany fa ty crème coiffante ty am'izao ina moa izy ty teo prix de lancement 15 000 ariary tena amilay be le pose tena tiako be oui tiako be fanaraka amle somary ngezangeza tsika manko femme ronde tsika zao efa tsy jeune femme fa femme ronde atsika ndraiky tsy soir fa après midi fa efa tsy matinée tsony fa za après midi zay ngamba fa ohatrany eo foana atsika 197 100 tsy de ampy anaka fa mamalay anazy izy miprésenteko anareo teo iny mamalay manao anazy ty crème coiffante disponible Majunga eto misy aminaka Antananarivo koa misy mandefa soa boucle ndao mampiso be lay zao toujours fan merci Kizen na bisous à toi aussi nene ine c'est les cheveux de moi so de misy miteny perruque koa pajereo lay mpeliana fa mila hevitra misorako ty eo direko rehefa aveo vina mety dispo le sasany fa tena mila mihitsy atao cadeau bientôt tokony tsy ela fa izy mamaky ato maheno anazy de enotsika aminazy izy tsy mora manao zavatra tsara tsy mikiropaka tanareo zao ty fa ela ny testena zay vao tena disponible tanteraka de le crème le sérum shampoing masque ary après shampoing zao bientôt tokony efa tsy ela tsony de ho an'ny produit ny LM cosmétique crème zao crème kely fa dadany zao no promotion 25 000 ariary de misy olona tsy mahazo hoe ataony fa hoe crème kely io foana de mahasitrana anazy de misy tsikopy olona tsy au courant fa misy gamme miaraka aminazy iny raha mbola tsy nampiasa mihitsy anareo de za io zany tsy amoako an'le produit ny LM cosmétique eto mbola anatin'ny carton scotch kamo be za amoaka anazy fa za miteny aminareo Majunga fotsiny eto za mandalo eto de efa ao produit tsika nentiko ao ho anareo mieritreritra hoe liana mipetraka Majunga coucou liana grave koa ribany manjary soa io eo lay io ribany manjary soa olo boka Majunga mahay ribany manjary soa boka Majunga lay anao zany eo boka Majunga anao mahay ribany manjary soa zany aminay ato lay za io ato lay trano
tato tanàna tombo ato ka eto quartier tombo anay manjary soa tato tranona lehibe tato ny tariminy baba sy mama antena tato na lehibe antena de ohatrino nga gamme anazy gamme an'le produit taresa gamme an'le produit amin'ny volo akineny io curly tsara volo izy ito amizay rehefa hogona de le beurre de karité indray nampiasaiko mandimandina tsara fa avy nipublieko teto zany zao ndray zany nanao curly de abokako aminareo koa tsarany reto menaka reto ty indray fampiasako rehefa manao curly za tsy hitanareo io mamalay ana manao anazy ty mampa curly volo za vo androany nampiasa shampoing sy maskany shampoing masque de après shampoing aveo ty tena sarotra mavandy izy io za tsy mitory-tsisy proof vo androany za nampiasa anazy ty miaraka sérum iny nafangaro tsara zalahy tsara za teo raiky karité nampiasaiko rehefa le tare le gamme ny tare arakaraka ny problème ny tareky linda raha ohatra hoe misy mony anao de misy tache mony misy point noir tare miteramenaka misy tasy panda rehefa problème ny tare jiaby de gamme complet tokony ampiasaina gamme complet amizay 80 000 ariary raha ohatra zany anao tasy ny mony fotsiny de 50 000 ariary raha ohatra misy tasy ny mony misy panda tache de grossesse de 50 000 ariary rehefa resaka tasy de misy 70 000 ariary koa izy rehefa resaka tasy satria misy tambavy miaraka aminazy mampatonga anazy 70 000 ariary satria ndraindraiky tasy avy amin'ny problème amin'ny vatatsika ato mety misy problème ny estomac le foie resaka hormone resaka stress manque de sommeil rehefa resaka problème avy amin'ny vatatsika mihitsy de mivoaka amin'ny soratsika satria misy impact de tsara kokoa 70 000 ariary le miaraka amin'ny tambavy zay zuka crème coiffante ty sy le promotion tena nidirako amin'ny direct hoe za novanareo mama amin'inona zany neny amle crème coiffante sa le gamme manko mbola tsy disponible fa gamme io ndraiky izy nanasako voloko androany io jereo za tonga de curly lala tsara le mamalay tena tsara merci la eo mihitsy efe voloko teny le fa tsy ny curly tsara ntsony ino bako nanao direct za teto samy nahitatsika za tsy ny curly so de misy teny tsy voloko fa voloko io voloko lasa curly be io liana le tamizany zao za eto liana le tamizany madame 44 ty misy manontany ina dikan'le madame 44 44 ans za izay anao io zao tsy nanao curly mamalaya io d'habitude curly fa nanao le karité zany anao io de tovy ty ma ino zao izy satria izy tsy nanao curly fa io d'habitude curly de nanao an'iny izy de nogony de jereo volony lasa lava be io za mila manala mena de panda koa valio la 50 000 ariary la neny de 70 000 ariary miaraka amin'ny tambavy izy 70 000 ariary raha tsisy tambavy izy 50 000 ariary de le anatiny savony de masque de crème iny zao ne mamalay nefa mamalay io d'habitude cheveux curly de izy tsy nanao curly lo fa nataony nogony de nasiany an'le raiky karité iny de karan'io volony de za zao nanao curly androany de io nenaka lasa ty nampiasaiko de izy io curly de le shampoing de le après shampoing sy le masque nampiasaiko de nasiako sérum kely de ty tena nampalomaloma kokoa le ana misy MP ko any fanao commande le gamme manadio za ok Andre Michel valiko rehefa aveo za mila le manala mena efa nivaliko teo mandana amin'ny MP lay mandana amin'ny MP aleo le MP any atsika mikorana lay fa mila hainao hitanao mihitsy lay sorako hoe alefaso message ao soranao de aiza no azahoana anazy za tsy isy point de vente en ligne foana fa raha ohatra amin'ny province de mandefa zay Antananarivo de livraison sur place de za tsy mipetraka Majunga fa za mipetraka Antananarivo fa za mandalo fotsiny aty manao vacances ewa de ho an'ny mpanaraka ny produit ny mpampiasa ny produit ny LM cosmétique crème kely fadadany promotion 25 000 ariary
25 000 ariary promotion. Zay momba le produit cosmétique sy le crème coiffante. Ato anatin'ny page ato fizarana raha mahasoa. Ato tsy fiadivana ato rehefa raha mahasoa de hitanao amin'ny page 4. De zay de za io mazenga manao vacances aty aminay. Sambako nanao vacances lay tsy hoe papako tena sambako hoe papako tsy ato. Fa manamboatra saina de zay le fiainana, zay le lahatra. De manamboatra saina de zatra amizay amin'ny farany. Zay zany fa bonne soirée anareo, de bon vacances, de fa nanao vacances, de bonne chance ho an'ny ankizy manala baka. De makasitraka de bonne chance koa anareo, bon traitement ho anareo zay manao traitement ny produit ny Liana, produit ny LM cosmétique. De iny mamalay ana anao bye. Iny tena mamalay iny mamalay ana. De lay ana tsy zavoko fa zanako. Mipodiketo manko izy satria zany indraindray nisy fotoana nisy resabe raha zany. Zay Bisous, misaotra tompoko, misaotra nanarako.